igihugu cy'Ububiligi kigiye kohereza abandi basirikare badasanzwe nk'uko muri kubireba ku matelefone yanyu. Aba ni bamwe mu basirikare bandi b'igihugu cy'Ububiligi bagiye kongera koherezwa mu gihugu cya Kongo. Aya makuru twamaze kuyamenya nyuma y'uko ngo igihugu cy'Ububiligi bamwe mu basirikare babo bageze ku butaka bwa Kongo ndetse bakaza kugorwa bikomeye cyane n'ibijyanye n'imirwanire. Mu makuru twamaze kumenya ndetse kandi turakesha imboni zacu ni uko igihugu cy'Ububiligi kigiye kohereza indi batayo y'abasirikare badasanzwe. Ni abasirikare ngo basanzwe bazi neza kurwanira mu misozi. Ibi ngibi bigashimangira yuko aba basirikare b'igihugu cy'Ububiligi murimo murareba ku matelefone yanyu ni bamwe mu bagiye gutanga umusada kuri bagenzi babo. Ikindi kandi aba basirikare ngo ni bamwe mu basirikare bazi kurwana mu buryo buteye ubwoba. Ni abasirikare bazi kurwanira mu mashyamba. Mu yandi makuru kandi tugomba kubagezaho, ibi ni bimwe twamaze kumenya ndetse twamaze no gutohoza nyuma y'uko aba basirikare bagiye koherezwa mu gihugu cya Kongo. Mu yandi makuru dufite kandi tugomba gutotora akantu ku kandi ni uko igihugu cy'Ububiligi kigomba no kohereza ibindi bitwaro biremereye ndetse na zimwe mu mbunda ziremereye mu rwego rwo kugira ngo izo mbunda ndetse n'ibyo bitwaro bizafashe aba basirikare badasanzwe b'igihugu cy'Ububiligi. Mu makuru turi gukura ku mboni zacu ku butaka bwa Kongo, impamvu nyamukuru ni uko babwiwe na bamwe mu basirikare bari ku butaka bwa Kongo yuko ibijyanye n'imirwanire yo mu kirere ari bimwe mu bigoranye cyane, bityo rero igihugu cy'Ububiligi cyongera kwiyemeza kohereza abandi basirikare kugira ngo mu by'ukuri bahangane n'umutwe wa M23. Wowe icyo usabwa nta kindi, tera agatebenze dutotora akantu ku kandi. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Mba TV i Rwanda. Turagarutse nanone n'amakuru agezweho nk'uko umumaze kubimenyera. Ni byinshi cyane bikomeje kubera ku butaka bwa Kongo. Igihugu cy'Ububiligi, aya ni amakuru yamaze kumenyekana, ni abandi basirikare bagiye koherezwa mu gihugu cya Kongo mu rwego rwo kugira ngo batange umusada ku basirikare bagera kuri 400 basanzwe bari ku butaka bwa Kongo. Mu minsi yashize twababwiye bimwe mu bitwaro by'igihugu cy'Ububiligi, bimwe mu bitwaro bigezweho, zimwe mu ndege zigezweho zajyanwe mu gihugu cya Kongo, ndetse kandi izo ntwaro cyangwa izo ndege yaba ari drone, ubwo ndi kuvuga zimwe mu ndege zitagira abapiloti, zagiye zigaragara ku mirongo y'urugamba. Ibi ngibi bigashimangira ukuboko igihugu cy'Ububiligi gifite muri iyi ntambara. Mu makuru tugiye gutotora, namwe mu makuru twamaze kumenya, namwe mu makuru twamaze kumenya ya bamwe mu basirikare badasanzwe bagiye koherezwa mu gihugu cya Kongo mu rwego rwo gutanga umusada ku gisirikare cya FARDC ndetse n'abandi basirikare b'igihugu cy'Ububiligi. Abangaba basanzwe bafite ibirindiro byabo hariya Kisangani. Ni nayo mpamvu mbasaba gukora subscribe, ubwo ndavuga batarakora subscribe. Ni nayo mpamvu mbasaba kudusigira ibitekerezo byanyu kugira ngo mujye murushaho kuba ba mbere mu kumenya amakuru agezweho ku butaka bwa Kongo. Reka nizere yuko mwamaze gukora subscribe. Reka twinjire mu makuru yacu dutotora akantu ku kandi. Iyi ngiyi ni breaking news. Narababwiye ni twebwe ahangaha tugomba kujya tubagezaho amakuru y'uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Ubwo twamaze kujya aho bita Warikari ndetse n'aho bita Kisangani. Muraza kunyemerera tuze kujya muri ibi bice bibiri kubera ko ari bimwe mu bice n'ubundi bikomeje kugaragaramo abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi, kubera ko ari bimwe mu bice n'ubundi birimo bimwe mu birindiro by'abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi. Dore yuko ahangaha Kisangani hari ibirindiro by'abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi, ni naho bahagurukiriza indege zabo bagaba ibitero biremereye kuri M23. Mu makuru twamaze kumenya, nyuma y'uko umwe mu basirikare, uyu ni umusirikare w'igihugu cy'Ububiligi, ni umwe mu basirikare ejo bundi warashwe ku buryo buremereye cyane, ni umwe mu basirikare waje kuraswa na bimwe mu bikoresho biremereye bya M23. Nyuma y'uko uyu musirikare aguye muri iyi ntambara, namwe mu makuru twamaze gutohoza, ni bimwe mu bintu byababaje bikomeye cyane igihugu cy'Ububiligi. Ntabwo ari uyu musirikare wenyine w'igihugu cy'Ububiligi umaze kugwa muri iyi mirwano, kubera ko amakuru dukesha imboni zacu ziri ku mirongo y'urugamba zitubwira yuko iyi mirwano, iyi ntambara ya M23 imaze kugwamo abasirikare 8 bose b'igihugu cy'Ububiligi. Ibi ngibi ni bimwe mu byerekana ubukaka ndetse no gukomera kw'iyi ntambara
iyi ntambara ya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC ndetse n'izo koalisiyo zose zikomeje kubatera ingabo mu bitugu, M23 ikomeje gutanga isomo ry'intambara kuri abo bose bakomeje gutera ingabo mu bitugu uwo bita Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bamwe mu basirikare b'igihugu cy'Ububiligi, ubwo twamaze kwinjira mu makuru yacu akantu ku kandi, nyuma y'uko bamwe mu basirikare b'igihugu cy'Ububiligi batanze raporo mu gihugu cyabo bababwira uburyo ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba, bamwe muri abo basirikare, ubwo ndimo ndavuga abari Kisangani ndetse na bamwe mu basirikare bakoresha izi ndege zitagira abapilote zigaba ibitero kuri M23, nyuma y'uko batanze raporo ku gihugu cyabo bakababwira yuko M23 atari agafu k'imvugwa rimwe, ikindi kandi bakabwira igihugu cyabo bakababwira yuko bimwe mu bikoresho bya M23 ari bimwe mu bikoresho birimo birabagora cyane, ndetse bakanagaragariza igihugu cyabo yuko bimwe mu bikoresho bajyanye ku butaka bwa Kongo bitari mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23. Mu makuru twamaze kumenya nuko igihugu cy'Ububiligi kigiye kohereza abandi basirikare badasanzwe. Ni bamwe mu bakomando b'igihugu cy'Ububiligi basanzwe bazi neza imirwanire yo ku butaka ndetse bakaba basobanukiwe imirwanire yo mu misozi. Aya ni amwe mu makuru dukesha imboni zacu ziri hariya ku mirongo y'urugamba zamaze kutubwira yuko mu minsi mike cyane ishoboka igihugu cy'Ububiligi kirohereza abandi basirikare ku butaka bwa Kongo bo guhangana na M23. Aba basirikare b'igihugu cy'Ububiligi bagiye koherezwa mu gihugu cya Kongo basangayo bagenzi babo. Abangaba ni bamwe mu basirikare ngo bagomba guhangana na M23. Aba basirikare nyuma y'uko bazaba bageze ku butaka bwa Kongo, aba basirikare b'igihugu cy'Ububiligi bagomba gukozanyaho n'umutwe wa M23 bifashishije imbunda ntoya ndetse n'inini, ndetse kandi ibi ngibi bigashimangira yuko mu gihe cyose aba bakomando badasanzwe b'igihugu cy'Ububiligi bazaba bageze ku butaka bwa Kongo, birashimangira yuko bamwe mu basirikare b'igihugu cy'Ububiligi abangaba n'ubundi basanzwe bari Kisangani bazakoresha n'ubundi ibikoresho byabo. Ubwo ndimo ndavuga bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, izi drone zitagira abapiloti ndetse na zimwe mu ndege za Sukhoi bagaba ibitero ku mutwe wa M23, mu gihe abangaba bagiye kuza mu gihugu cya Kongo. Abangaba bagiye gusanga bagenzi babo bari Kisangani. Abangaba bagomba kuzaca iy'ubutaka mu rwego rwo kugira ngo bananize M23. Aya makuru namwe mu makuru yamaze kumenyekana ku bijyanye n'imyiteguro ikomeye cyane, imyiteguro y'igihugu cy'Ububiligi, imyiteguro n'ubundi yo kongera ingufu abasirikare babo mu rwego rwo kugira ngo batange umusaruro ku mirongo y'urugamba. Mu makuru yandi twamaze kumenya impamvu muri iyi minsi mutari kubona bimwe mu bitero biri gukorwa n'igisirikare cy'Ububiligi ku butaka bwa Kongo, mu makuru n'ubundi twamaze gutohoza nuko aba basirikare ngo barindiriye ramforo. Ibi ngibi bigashimangira yuko igihugu cy'Ububiligi kirimo kirikusanya ndetse no gushaka imbaraga ku buryo noneho ngo ibindi bitero bagomba kuzagaba kuri M23 ari bimwe mu bitero bizaba biremereye, ndetse ibi bitero bagomba kugaba kuri M23 ni ibitero n'ubundi bigomba guhangamura bikomeye cyane umutwe wa M23. Andi makuru atubwira yuko M23 yamaze gutohoza ibijyanye n'aya makuru, bityo rero ngo M23 irimo irasaba bamwe mu basirikare babo bari Walikari, kubera ko mu makuru bamaze kumenya ari uko nyuma y'uko aba basirikare bazagera mu gihugu cya Kongo, aba basirikare bagomba kugaba bimwe mu bitero hariya za Walikare. Ni nayo mpamvu M23 itarimo iragaragara ahangaha za Walikari, kubera ko hari amakuru avuga yuko isaha ku isaha abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi bashobora kuza kugaba ibitero ahangaha za Walikari. Bityo rero kugira ngo bidahitana abasirikare ba M23, birimo biraba ngombwa yuko abasirikare ba M23 bikura ahangaha za Walikare bagasubira inyuma. Ni nayo mpamvu muri kumva aba Wazalendo ndetse na FARDC barimo baravuga ngo ubu ngubu barimo baragenzura Walikare, ariko mu by'ukuri M23 yamaze kumenya ayo makuru y'umugambi mubisha w'igihugu cy'Ububiligi. Umutwe wa M23 ufata icyemezo cyo gutera intambwe usubira inyuma mu rwego rwo kugira ngo ibyo bitero by'Ababiligi bitazahitana abasirikare ba M23.
reka nizere ko wamaze gukora subscribe, reka nizere ko muri buze kudusigira ibitekerezo byanyu, mwebwe mudukurikira muri hanze y'u Rwanda, mwebwe mudukurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, dukomeje gukunda uburyo mukunda ibiganiro byacu ndetse n'amakuru yacu. Iyi ngiyi ni Imba TV Rwanda.